Molweni nginibingelele kuzo zonke izindawo la okufinyela khona le channel umkhanya kude TV. Namhlanje bafowethu siphansi ke la eJozini bafowethu siphethe izinsizwa ke la emcimbini omkhulu okuyijozini Dam Festival. Mroza mfowethu khamba kahle mfowethu. Cha ngibingelele mhlonishwa ngibingelele ushoti lo Matindana usinqabuzile lamkhova uyacasula khona ke la hayi le namhlanje la. Yeah mfowethu mfowethu ngifuna nje ngigqume ngihlale ukuthi insizwe edume ngoma izuzuzu kulezi insuku. Mfowethu engingakusho nje kulezi insuku kuthanda ukonakala kodwa ke futhi ke akulona ibhadi into inhlanhla yami nje ehlezi khona. Ngiba wazi nje umroza ubuya kude kakhulu engomene njengofandam namhlanje ushawa umayizuzuzu umzozozo mawukuthi nje hamba ngekhanda phansi uthatha udalo wakho akho ukuphazamisa. Ngoba bayalimala ke abantu mroza mfowethu abantu bahamba ngamakhanda uyayibona kodwa lento yenzayo mntaka baba. Cha engingakusho nje umhlonishwa ekutheni kwami ukuthi abantu abahamba ngamakhanda ngekhanda phansi bengathi hamba ngekhanda ngempela. Bahamba kodwa mfowethu. No cha ngixolise kulo ndawo bangathi ngempela ekhanda phansi hayi basomsebali imali. Abanye bahamba ngekhanda sebadlile. Yebo abesalimala belithiwa hayi umroza wathi akhanjwe ekhanda phansi kanti mina ngangisho ukujabula neti emcacaba mfowethu bamba umzozozo wakho ujabula umbambe kahle umama nibe budepe ngangikhuza kakhulu azendabeni ukuthi lapha lento noma udabeni ukuthi ke lokuthi le gender based violence yokulwa nabantu besifazane thina singabantu besilisa bengizama ukududuza kuleyo ndawo ukuthi cha awaphola amanqaba kanjani kwethu uyabona. Hayi kodwa mfowethu into engiyithandile mfowethu ufika abaculi sebekhiphile mfowethu umazuzuzu wafike walwa mfowethu yalwa ingoma yakho mfowethu yama mfowethu kuthi into yakho kuphawula mfowethu abaculi bakhiphile mroza mfowethu ukuthi ingoma yakhe ivele ifike ime nje ibe kwi level. Ngaze ngawuthanda umbuzo wakho mhlonishwa ngawuthanda umbuzo wakho futhi ke lo mbuzo lona ungilekelela endaweni eningi ukuthi abantu bazi noma umphakathi noma ke iAfrica ngiculela yazi ukuthi why ngiculela lethi ngiyaxolisa ngasuka ngathatha uhambo olaluya kude kakhulu entabeni zakogana lapha ngiyakhona ngathatha isikhathi ukuthi ngibuye kodwa ngithema ngibuya ngaphuthuma fast ukuthi ngudedela umsebenzi so ke ngicabanga ukuthi yilezo zinto egcine sezingenza ukuthi ngicine sengirelease lethi so ngiyaxolisa kakhulu phakathi kuleyo ndawo leyo. Ngikuzwa kahle mntaka baba mroza mfowethu umaskandi sinawo kwi top 10 ngiyacela mfowethu ukuthi nawe mfowethu usho ukuthi abalandeli lapha mfowethu abavotela umaskandi. Ngicabanga into abazi kahle ngamhlophe ngiyabancenga umhlaba wonke jikelele abafowethu nodadewethu bafowethu asivotela umaskandi wakithi uwin noma ngeke sawina sonke kodwa nje umaskandi wakithi asivoteleni bafowethu ube muhle ukuqhakaza njengofandam. Ufandam is a first and last ufandam ufuzo ufandam inzala abantu ufandam ugogo wala kwamaskandi. Ukhuluma umnikazi wayo lento le. Yeah kunjalo. Mfowethu ngikuzwa kahle mfowethu ngiyacela mroza mfowethu unqenqa ababukeli emakhaya ukuthi basubscribe kule channel yasemkhanya kude mfowethu ebe kumaskandi phambili. Siyabonga kakhulu sicela abafowethu ulandele kule channel yasemkhanya kude lapha ngasekhaya kithi emkhuze lapha esizalwa khona kwela seJozini niyithanda bafowethu niyibheke njoba ikwazi ukusupporta abantu abanjengathi nje sikhulisa umsebenzi wethu sibonge nakuwe namhlanje siyabonga kakhulu. Mbukelo umkhanya kude TV bafowethu besiphethe insizwa umroza isishilo bafowethu ukuthi iyacela ukuthi niseseke kule channel yethu siyi channel ehamba phambili sithi siyabonga.